saat sunyi, sebuah tragedi di tangse desa. Di pojok dua kejadian, keluarga lontuan kenong senjata. Serta tentra oli mong bengoh di kepong rangkang, keluarga lontuan kenong senjata. Tamtum subede diserang rangkang, syahid urelnyan saboh keluarga. Adik non akak serta ayah kena musibah kompleks senjata. Ade ulon mantong lam ayon, ule masuntong kenong senjata. Padung na sedih nibak watenyan, mantong lon kenang gon hati luka. Ulon mantong tebayan lamang pokajan.